2016. godine samo okno. Pored njega detektovana su arheološki još 23 okna, ali ovo najbolje istraženo i ono nam je pružilo uvid u to kako su u praistoriji ljudi eksploatisali rudu na ovom području i inače u Srbiji. Praistorijski čovek je prvo dolazio na Prljošu u potrazi za ovim gorskim kristalom koji kad se rascepi je bio vrlo oštar i služio im je kao sečivo. Pored praistorijskog rudarstva, rudnik je bio poznat kao carski rudnik i u rimsko doba, a najpoznatiji je bio u vreme srednjovekovne Srbije kada je davao moć srednjovekovnim vladarima. Tako se i danas rudi iskopavaju na rudniku, to su galenit, valerit, halkopirit i u manjem delu srebro. Turistički lokalitet u velikom broju ga posećuju, naročito toku leta. Moram da kažem da je ovo godina i arheologije, 160 godina od prvih iskopavanja u Srbiji koja su obavljena upravo na rudniku kada je pronađen rimski hram, veliki rimski hram koji je obnovljen za vreme